Oh, sabhele. Bawumlangeni. Oh yebo mlanga. Niyaphila. Hawu siphilile nkomo. Sikhona nihambe kahle. Hawu sihambe kahle. Siphi isithombe emlangeni? Nihlezi nihlangene umlangeni isizwe sonke ngoba ninani all over. Angigcina eSouth Africa kuphela. Kahle kahle worldwide. Kusuka kwenzakalani lapha ekhaya? La ekhaya bonana, vuselana, fundzisana ukuthi maswati malangeni bekenda nje endvulo ngoba nasesahlangana natinye tive nekuvunula kwethu tokwehlukile sesithethe kwalobunya usathonje utshani nekubonisana tinto letinjalo. Okay, siyezwa mlangeni. Eminyakeni eminingi ngihlezi ngikubona ukhona. Ikuphi esenikufundile nekubonayo ukuthi lezi ngane izizukulwane esiphila kusona sizoqhubeka sikufunde. Ikuphi esenikufundile nje? Sifundzile ngokuthi umuntu wakangosi yinla langayidli etilwaneni netintweni letinye. Safunda ukuthi umuntu wakangosi sibambane ungamyekeli wakangosi wakini ahlupheka ubukhona wena unento longamsita ngayo Nkosi. Amagama okugcina ngoba mhlambe ngiyazi usazoyithola ithuba lapha ngaphakathi. Ikuphi ongakushiya mhla uhamba nje emhlabeni uthi lokhu ke ngushiya izizukulwaneni? Ngilolu lwimi lwethu leSiswati seyindlela ukuthi phatha seyindlela yokuvunula. Siyathokoza kakhulu mlangeni. Nawu nathi sithokozile nakanjalo.